Sisi imetushinda. Hatupendi vya mafiere. Si hapa sawa? Atari sawa? Apigia Yesu makofi. Akumiria Yesu amashi. Sasa ile bafle warudishe kidogo hivi juu nisikie. Bayizana uku. Juu nisikie. Kugira ngo twumve. Izane gato tugira tuumve mu majwi ko bigenda. Amen. Amen. Hapo nanisikia. Aya. Sunaona kama interprete hapa ananifuata. Ata rero ntangura kuvyumva. Huko mnafuata vizuri? Aho mureko badukurikira. Hakuna mtu wa kupiga. Na muntu yoza atade nyaruka kuri cya gikorwa cyawe hano. Njo DJ. Ni mpiga nani? Naona pigaka? Huyu njari tupigia. Ulikuwa wapi? Jana. Kazi pole sana. Ungekuwa shome tungekuambia wende upige magoti kwanza nyuma. Wari umushomeri twakubwira tugende ufukame hari. Shome hapashe chelewa ibada. Ati umushomeri rero ntabwo yocererwa mu rushengero. Leo ni maoda za mingi. Ati umunsi n'amategeko akomeye. Hapa ni kwetu. Aha ni wacu. Pastor Jota anasema ndio kwenu hapa. Pastor avuze ati nivyo ni uruwacu. Amen. Amen. Nasema naamini kwa siku ya leo. Navuze ngo ndizera ko uyu munsi Mungu atafanya kitu ya ajabu. Imana iraza gukora ibikomeye. Alika watu wiki hii. Alika watu. Nimutumira abantu. Sababu Mungu atafanya mambo makubwa. Uko Imana izokora ibikomeye. Niliomba usiku mzima naambia Mungu. Nasenze ijoro ryose mbwira Imana. Natamani ufanye jambo kwa ajili ya kanisa la CARAMA. Ati ndakeneye gukora ikintu kubw'ishengero ryo mu CARAMA. Uwepo wangu mahali hapa. Kuba hano kwanje rero hano. Sababu nina upendo kwenu. Nukubera ko mfise urukundo kuri mwebwe. Nabakunda cyane. Nabakunda cyane. Kandi ndabakunda naupenda sana. Nampenda pia Pastor Audasi sana. Nakunda kandi n'umwungere arakunda n'umwungere wacu. Ndiyo maana nimekuja hapa. Nico gituma naje hano. Sababu siku ya mbele nilikuwa hapa. Uko cyagiye naza hano. Mulinishuhudia upendo wenu. Mwaranyeretse urukundo. Mtumishi wa Mungu Jota alijiima wakati unitembeza mahali popote. Ati ni umukozi w'Imana ntembereza ahantu hose. Pastor alinyonyesha upendo na kanisa. Kandi na pastor yamweretse urukundo gushengero. Ndiyo maana nikasema. Nico gituma navuze kwa upendo mnao juu yangu. Ati kubera urukundo mumfitiye. Na mimi nawapenda ndiyo maana nimekuja. Nanje ndabakunda niyo mpamvu naje. Amen. Amen. Programs zilikuwa nyingi sana. Programs zilikuwa nyingi. Programa cha gahunda zari nyinshi. Lakini nikasema napenda CARAMA niende. Ariko ndavuga ngo reka ngende mu CARAMA. Ndiyo maana. Nico gituma ukiona maji niwabona amazi inatoka mu centre ville. Avuye mu gisagara hari Bujumbura. Akuya mu quartier. Agacaza ngaha ahaturi. Usisahau bei yake. Ati ntuze ugaya agaciro kayo. Unanyelewa vizuri? Muriko murantahura. Can I prophesy? Ndashobora guhanura. Ila ndimo sijua sana. Can I prophesy? Ndashobora guhanura. Kabla moto iwake. Mbere yuko muri utaraka. Acha kwanza tutangulie maji. Reka tubanze dushiremwo amazi. Ambao ni neno la Mungu. Ayo mazi nayo ni jambo ry'Imana. Tunashimama kidogo kwa kuheshimu. Turahaguruka gato kubwo kubaha ijambo ry'Imana. Tunasoma Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi 2. Turasoma igitabo cya mbere cya Samuel ibice 5 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. En Samuel chapitre 5 verset 1. Igitabo cya mbere cya Samuel ibice 5 ku murongo wa mbere gushika ku wa kabiri. Dusome mu izina rya Yesu. Imana iteza Abafilisitiya ibyago kubw'isandugu yayo. Abafilisitiya bavashemiri isandugu y'Imana bayikura i Ebenezeri bayijana i Ashidodi. Baraheza bayinjiza mu ngoro ya Dagoni bayitereka iruhande ya Dagoni nyene. Amen. Unaweza shangilia hapo. Tunashobora gukomera amashimana. Amashimeshi. Makofi mengi. Amashimeshi naonekana. Makofi mengi. Unaweza ikaa. Ushobora kwicara. Kuanzia jana. Kuvejo Mungu alitupatia imada. Imana yaduhaye kino cigisho ya kwamba
yuko ni muda ya kurudisha sanduku la agano. Ari gihe cyo kugarukana isandugu y'uhoraho mu kibanza cyayo. Nasema sanduku ya Bwana sheti yarudi nafasi yake. Ati ni vyiza ku isanduku y'uhoraho igaruka mu kibanza cyayo. Na jana tulikuwa tukiongelea kuhusu ni nini sanduku la agano. Kandi ejo twaravuganye mbega isanduku y'isezerano niki. Nilikuambia sanduku la agano, nakubwiye ku isanduku y'isezerano ni ahadi yote ambaye Mungu amefanya kwa ajili ya wanadamu. Ni isezerano ryose Imana yasizeho hagati yayo n'abantu. Sababu agano maana yake kuko isezerano ico risigura masikilizano katikati ya watu wawili. Nukuvuga ngo nukumvikana hagati y'abantu babiri. Na katika agano ya Mungu na Israeli, kandi hagati ya mu masezerano y'Imana na Israeli, kuna vitu Israeli pamoja na Mungu walisikilizana. Ati hari amasezerano, hari ibyo bumvikanye kuri Israeli hamwe n'Imana. Na waliposikilizana kandi bamaze kubyumvikana, ikafanya agano, bica bibisezerano. Yani agano beri sezerano ni maneno ya masikilizano katikati ya watu wawili. Nuwango ni amajambo y'isezerano hagati y'abantu babiri. Na nikasema kwa viwango vya maagano, kandi ndavuga intumbero cyangwa intambuko z'amasezerano, kuna viwango vitatu vya maagano. Hari intambuko zitatu z'amasezerano. Ya kwanza tuliongea jana ilikuwa agano ya kimungu. Ya mbere twavuze ejo twavuze ko isezerano ry'Imana. Agano ya kimungu, isezerano ry'Imana ni masikilizano katikati ya Mungu na binadamu. Ni isezerano hagati y'Imana n'umuntu. Mungu akaambia Adamu, Imana ibwira Adamu, na waruhusu kutumia matunda yote ya bustani. Ati ndabemereye kurya ku vyamwa byose byo muri Edeni, lakini hii mti mmoja ya katikati musiyaguse. Ariko iki giti cyerekana ikibi n'ibyiza nimuzo mukigeko. Adamu pia akakubali. Adamu aravyemera. Hiyo ilikuwa agano tayari. Iryo ryari isezerano ryari ribayeho. Sababu Mungu na Adamu walisikilizana kwa vitu fulani. Kukwera ko Imana na Adamu humvikanye ku bintu runaka, ikakuwa agano. Hama bica bisezerano. Wakati Mungu alichagua tena Israeli, hanyuma igihe Imana iza gutoranya ihanga rya Israeli kwa muda ya Musa, mu gihe cya Mose, Mungu aliongea pamoja na Musa. Imana yavuganye na Mose, akamwambia Musa, ibwira Mose, mimi Mungu ati jewe Imana nakubali nifungue taifa katika utumwa wa Misri. Ati ndemeye kubohora iri hanga mu rubave mu buja, lakini ariko sikubali wanichange na miungu. Ariko singomba ko bazonshirana hamwe n'ibigirwamana, bazosenga ibindi bigirwamana. Mungu akamupatia Musa sheria 10. Imana ichiha Mose ibyagezwe 10. Akaambia taifa la Israeli, abwira ihanga rya Israeli, wakitembea kulingana na hizi shuti, ati nibagendera muri ibi byagezwe, na mimi Mungu nanje Imana nitawaonekania kwa uso. Zobiyereka. Hiyo ndio tunaita agano ya kimungu. Iryo niryo twitwa isezerano ry'Imana. Ni maneno ambaye Mungu na binadamu wamesikilizana. Nuvuga ngo namajambo Imana n'umuntu baba bumvikanye. Katika ulimwengu wa kiroho, nero mwisi y'imhemu, agano ina nguvu zaidi ya kila kitu. Isezerano rifise inkomezi gusumba ikintu icyo ari cyo cyose. Nifuate vizuri, nkurikirana neza. Nasema hivi, ndavuze ngo Mungu, Imana anaheshimu sana, irubaha cyane agano lake, isezerano ryayo, zaidi hata ya jina lake, gusumba izina ryayo. Nifuate vizuri, nkurikira neza. Watu wanasema hivi, bantu baravuga ngo ya kwamba Mungu yuko Imana anaheshimu sana ahadi aliyofanya juu ya binadamu. Irubaha cyane isezerano yasezeraniye abantu. Wengine wanaongeza kusema, abandi bakavuga ngo ya kwamba aliyekuwa na ahadi ya Mungu akufake. Ati uvise isezerano ry'Imana ntapfa. Sababu gani wanasema hivyo? Ni kubera iki bavuga uko? Aliyekuwa na agano na Mungu, uvise isezerano ry'Imana, anaweza fariki, arashobora gupfa, lakini hata kizazi chake, ariko urubyaro rwiwe kitabenefisie na agano ya Mungu, ruzoca rujya kuri ya masezerano y'Imana. Manifuata. Murankurikira.
unaweza fariki, urashobora gupfa, lakini kama Mungu alifanya agano na wewe, ariko Imana mu gihe yashize isezerano hagati yawe nayo, atatimiza hata kwa watoto wako. izotuma ishitsi ryasezerano. Amasimu